Iyo. Lapho siyakhuluma ngathi amasafuna statement alithi so untoza ngithini nazo sigaret asintroduce kulezi zinto lezothini Asiyifuni. hayi ke siyajayela sabutha Luvuyo ngicela ubathathe ubabeke la maseminutes uma brother asintroduce ukuthi lena yini bese chazile ngaqhubeka okay sicela ukuthi aqhubeke ngapha nokuthi nje ngikhipha nini ngithatha isikhathi esigana ya usitshele nje ungazi itshala lena yi-sunflower yenza amafutha kodwa-ke nasezikukhwini uyakwazi ukuzifana inkukhu zitshe nayo so njengoba seyitshe ngokunane yome kanje sekuseyi-right iyakhutshwa apha ukukhombisa njena ukukhutha nje lapha nanto into ngaphakathi efunakalayo khutha nje lapho bese siphuma nje la yayibona ne ama-seeds lawa yayibona ukhipha ama-seeds and then ngokuna emveni koko ayomiswa abe sekuxotshulwa futhi apha ngaphakathi and then ngona uyakwazi ukugaya amafutha akhona kube yimfeke lena vele imfeke niyazi ne imfe ya ngiyayazi ya into like uboba but ayifani nayo kodwa imnandi la igudi kakhulu yes njengobona ke yonke lena seyigcwele enye ibikweli cala ke i-sunflower but seyivuniwe yazi la banana lapha uyibhatata le nto apha oyibhatata yes ibhatata le right phaya unqotshule zigcaba uzigxumeke ube sowuphula kanje uthatha nje unyaka wona umdumbulu kuthiwa ngumdumbulu ayinalenye igama futhi umdumbulo i-cassava plant yes cassava plants google it uzoyibona lapha cishe ifane nebhatata la yes ukuthi yona ayinawo ushukela njengobhatata imnandi uzoyibona yacishe ifane nezambane ukhala umdumbulo apha lapha No. bekukhona njengoba ubona womile nje bekupepcorn bitshale lapha pepcorn yes awazi upepcorn pepcorn wa khona yawazi uzani nizohlala la madoda lapha bekupepcorn bathumbulo la yomile nje lapha lendawo ukuyifaka umdombolo lo because kukona kutshalo kusukutshalo futhi kwempilo sokubonayo ku right kakhulu njengoba ke bese kushuba siyazama ukuphuma kwe system asikaphumi completely ne so siyazama nje kancane inkosi iyasilekelela kakhulu yasinceda ezibasigcinela izithu esingakhathazeki kuba sizokuthini so zezo ke izinto zikhona ngapha ezantsi ke phakathi kwegadi zikhona njengoba nibona imbotyi nombila yonke into le yes so amabhanana yonke lawa buka la kanje aphuma apha amabhanana la ayamila njenge ya yabona xa seyikhulile nje khona nazikhona so likhombisa kwephaya isikole sesibili lapho sozibona kuhle yabona ezisencane zona ziyathini sorry imfino yintanga ya imifino yintanga le imnandi kakhulu okwayo eminye imithi ke imango ikotapele